Wan bina lepas man. Ha, mentasgi ngi ya kumpi member nak nak sulang ru ngi wan ban sedran lang ya iba arki eje sengkon ba wan tap kerteng takasi laga voice of the people party ke new di sembol jongi ba pi upra ke ngi kerman bagi pajba ha kani kenti kini shan ha kani ke sembol VPP mah. oh VPP Isu tu pernah kan dia election MP. Itu bah yang biar itu. Kani ke MP election ngi la bandong kadi ke election ke ba compare nomor ngimpat GE kot ha kani ka election MP ba kandon kadi ka junction sit jom ki pajba adu kan ini ka junction ram jom ki pajba bat kani ka aji kerman yangi kamtam haba mo na ka response ke bangi ngi yo along ba di public meeting ki ba fair ngi yo i ta ka response sisa jom ki pajba nado ka mensiam jom ki bat kani hi ka ai mensiam yangi ka ai ka jing kerman yangi bangin poi sakathong kum ka parti DVD notifikam. ngade presiden jong ka North Shillong constituency MLA jauh. Dah MP su pernah. Tiba kita pesan. Dah cross ni pernah ya kan. oh definitely mentaka kenti kanang plus susu banyak ai ka ba ngi expect mentale kanang increase ka vote but ngi kerman ka jingjab kandai ka jingjab ka badan buram hakan ka kenti ba mentah Nanti semat pin dan pun program macam Aki program bidang bon te kumbalong hado kasi suat abot sampai kanta ki program di bon keleng-keleng ila ya keleng-keleng ha kasisi idan kumbaspo teli ki meeting ai kunta tater te ingat skam ba nang ni sakmat ki pagba ki nang sedham ki nang yami ki nang ai susu ka jikursan ya ka parti jong mentah kasi ni wana lakor nanong kram na yem ba ki Amelia baru ki dan langang ni banwan senran lang ibariki na entah kan ka nomination entah kasi filing of nomination kita kerja pun betul. VPP betul. kajinya kun ngamnang bandong haprang batno andre tangkawi ka batikna ba ka BPP kamdan kaji kun bano nomor ka BPP hi kalawan lupa ha ka jinjab Basrong Karjana